Patala Patilo Samoa Entertainment TV, fa ingon nei po mai asa lue, o se mai whaafonga i atamua, o le nei po i afo. Ua whaamutalo i aile tautua le fionga ili tamaita i whaamsino le whaamsinonga mawalunga Samoa, Justice Tafao i malo leilani tuala Warren i le so. Mai olo naso mulimuli le whaamsinonga mawalunga i mulinu. Na tātou mōli mawina le anson na fiala tau pu ngā tailu mama o tol whaamsinonga. Whaata siai ma whaamasino le whaamsinonga mawalunga. Ma le whaamsinonga whaaitu malo e mana tuai. Le mafutanga ua whaitau tau sanga, ma le fo i alo Samoa. E mana tua pia fo i le fionga Justice Tuala Warren, i le taimi o whai ngā whaamasinonga o le pāro ta te le lua whelua tasia Samoa. Ma whaai unga tā ua wha solopito, i le tō whinga le whaamasinonga o le whai ngā malo Samoa o iei nei. Mai tau ina fo i, lona tūlai, o se whaatonu mua le Samoa Law Reform il sulfato sanga taluai, a o le tō whiai a vea mwhaamsino le whaamsinonga whaai tū malo. Ma amata mai ai ona whaatul whaamsinonga wha soli ngā tū la fono i a inga ma tūpulanga talavau. O le fionga Justice Tuala Warren to lua i aita maita i whaamsino le whaamsinonga mawalunga, le wala ta le se fulu tau sanga o ngalue ai. O mo o ngā lofa o le vasenga o whaamsino, na whaamawina ilo la tau wata whaatasi ilu mamota o le mota whaamsino i mulinu. Ilona whaasalonga ma leitua ngā vale le laina i tua, Justice Lei Atawa le Sir Darrell Clark, Senior Justice Vui Clarence Nelson, Chief Justice Satiusi Mativa Perese, Justice Tafao i malo leilani Tuala Warren, ma Justice Fepule ai ame Perosa Roma. O le laina i luma mai le angabale, whaamasino o le whaamsinonga whaaitu malo Judge Loau Donald Kerslake, Judge Talasa Atoa Saanga, Judge Alala Toa Rosela Papali'i, ma Judge Leota Raymond Schuster. O le so le asa mulmuli o te maita i whaamsino Justice Tuala Warren i le whaamsinonga mawalunga i mulinuu ai malangatu i New Zealand whaatasiai ma lona ainga ma o nalo. E le i whaalafi na le whaipule o ngā ngai whomonga numera tolu, taita i whono le vaeng whaupu whai a le whaas. Ai o le minstau whaatu anga ma whai ngā whaivale sunga la ule mali tua pulata i vau le watea, pulata i vau Forsi Schmidt, le whaatonunga alona i tu malo. I alo ane e whai le malo mati na e Samoa, ai aua le toe amana i ele pola e motu mai tua. Na whaatatau le whaatonunga li ima whai pule o whangai e sa sina le tui ma opo ngā ngai whamonga toru le valea. I whetalia inga a le sunga la auli ma le whai pule o le tu malo le paam sa le panga o lo angi angia, i lunga o sota inga te le vave. O nā whetalia inga, o sao no le sunga la auli, wava vawa ne ia ilo na i tu malo walava. Au sa ngolo tu malo le pa ia ia insa tu kwam sa mai le tomal fal tu e nane le pa ia ingo ma vaenga fal limo sana ese te le ngapo mal pa ia ia mo ta ma fa le nganga o fai mai ro tu la lo le auli o taulo na tatu fa sana ile si tu tau si le va fero lo i me le vano no fo ta tia fa pe fa sana mai oi awane e te tatu ai manatu ta pola wo mana e faali manino le mena ya Samoa le fia ono leo sa ule fina ngalo lo tu malo wo la ngonda le nganga o le alofa mai e tai nane ma le nganga le ngau alofa pe tau fa ia te famila ma pe uma ma wo mo vola no tali ai o le lei la le to ia so wa nga isa o itu langa o mata upu lava o lo sa wai le tau fa le ngana wa mata upu mo lo sa wel tau fa se mo wa ma upu la lafo ma upu le anga o mona fai me le matanga wo manat la le to sa vali la le wa fa lava le mo le tu malo o le tau unga wa ye nei le fai ngā malo ma le malo filfili a le fas na to fiel famsinonga o le nofo inga lona sulfito le palemene a Samoa o muli ta iai mea uma i le tulafono fa maoni ma le alofa i tangata e ana le tunuu. O le whalau iloa le whaipule o ngā ngai whamonga numera tolu le ana ngia i lungo le whaka sa TV i le vai so nei. Mai le whamsinonga whaitu malo le fionga a lalatoa Rosela Papali'i. O le potu numera tolu e toe whaawau mai ai i le so. Le so suenga o le tangia leo whasanga i le sunga whaangia i Perkin Hero. Matoe whaawau mai ai i le so le moli mau. A le sunga avui se inga wholava masina mua o lano sa le mua ma New Zealand.
O vui o le whaatonu le tio, le fua e alu I lunga of sota inga tele vave. Sa atu ina maila na mōli mau I lunga of sota inga televise po le Zoom anafi. Na ia sa anu e tali I le fasili mai le loi a leo leo le sunga le nafo taima le langi Strickland. Na fasili le loi le sotanga o vui ma Perkins. Ma ia tali, o le tamaita e suafa I le tui whaasina I vaito o muli, pe a o ilo lato a inga I palau li savai. O Perkin po Pekinga, po whengia I po salo te isi taimi, po pages e whaonga ai I le polkalame I loa ai e vui, lona tau a inga lea, e pe ona ia mōli mau. Sau no vui o lana I tū lau, I lungo le Facebook o lo o alu lava, I le vui se inga fo lava maasina mua. Na tau manatu le li whaasara lau, po le luafes ful tolu luafes sulfan a mata mayaila na leitio. Mai sa masana la whaasua fo I lungo le Facebook, ma Perkin I lona ingoa Perkin tau vau. O le ingoa ato le Facebook, o isi ingoa o Perkin tui whaasina whengiai. O isi taimi e avane la tala noanga I le telefoni. O isi taimi o lungo le messenger. Moli vau mui sa tala noa iai, ma tua tele au pages po o ana Facebooks. E mana tua le moli mau o le taimi fo ile nei o le tausanga sa la tala noa ai, ma whaila na polkalame o le hard talk I lungo le 4-4 le Samoa radio. Ai sa fo wai ila na whaalongo atu le whaatalo whane o le ingoa o salote. Ai te iwa whaiane, uncle, it's me, o tawhewhe wailua uma ita I tangata. Moli mau vui e na te sila fia uma uso ma tuangane o tui whaasina, ma ia tō lau uma suafa e o lava I suafa o tuangane e no nofo I Amerika. Moli mau vui o ona tau ainga. Ele taimi fo ile na malanga mai ai I Samoa, sa la toi whelua I ai foi, ma Perkin. Ai olo whaila foi ma maua lana fsota inga, ma tau a inga o le tamaitai. A wā ona au a inga. Na polo ia ele fionga le whamsino, ala la toa Rosella papali I. E avatu le ali I poto whapitua, ile whainga o le TV, po le IT, ona sa whaima motu le moli maua vui, ile whaale tono le Zoom, le tala noa mai ai, mai New Zealand. Peita I wo o le taimi e whaasino I e vui le tamaita I o Perkin I to tonu le whamsinonga, ma se le tamaita ina ia tau mate talu, e le o manino le lei, le atangi atu o tangata I a te ia. Na toi whai leisi whainga, ma ta alo sanga mai ai le whiunga le whamsino, I le mamalu o I la tau sai to tonu le potu numero tolu. E whina ngalo mali liepe ma whaiona whaasolo vai ngātu I luma, lata I le TV, ai se itanga I mai vui pe na te ilua e ai Perkin. E whaava e ngana whaasolo I lunga, ai umane, e se le tamaita ina tau mate mai lava e vui, ona sa whai lava si pongi sa. I whawha mai al whamsinonga na atal tamaita I Perkin. Peitai, ua toe tolo atu I le whamsinonga I le aso, matalo sangai fo I le sunga vui, I lona awa noa, pe atale se fulu, e na te toe mata I tuai, ma whaasino tonu le la te ainga, le suafa ya tui whaasina Perkin tau vau, hero po salote. O se fulu tai au le so e toe whaawa walimta upule nei. Ua fsoswani mai ai nei le malo Amerika mta ngā ruenga o leo leo mwhal pui pui, le whaia leo o onga po o tole ni ngā leo leo, mo le pui pui ngā le saunga le mu au tā pena Samoa le fono a tai o malo tau pulenga, e whai mai I nei le tau sanga fau. Sa whiailo I aile au malanga mai Amerika mal komsino leo leo, le sunga awa pa au longo I tino Filipo, ma le pulenga o mta ngā ruenga, e tala noa tūlanga ngā waa, o mana o mi aile fsoswani mai al malo tele o Amerika I ona tiute, tau le pui pui ngā le saunga le mu. Ma sa tala no ina I fo I se leo leo a Samoa, e koleni mai le vaenga o leo leo su el malo veterale o Amerika I amata nei, I le so mua a pelila lua o lua tolu I Amerika. O leo nanga al malo Amerika fsoswani, ile mtanga renga o leo leo mfal pui pui a Samoa, e leo se mea fau. Pa Samoa Entertainment TV, mata mua I whai unga nei vai asa, toi whenua I fo I le vai asa fo lelo fo le tua, ai wha asoi fo